bakunzi bacu twabanye kuva mu kanya katambutse kugeza ubu twatembereye I Buruseli tugeze igihe cyo kwiyakira nephew banjye barashonje cyane ariko nanjye nuko da Tante Jose nawe yashonje ubwo nyine murabibona kabisa ibi byitwa ngo iki Sami Hector chicken Hector chicken hano kuri restaurant aho twaje I Buruseli ngo hitwa Hector chicken twicariye hanze rero murabibona amamodoka aragenda ari hose twicaye ahantu hari amafu ameze neza cyane reka mbaze Sama agenda ambwira iki ngiki murabona akajusi ka apple juice nkunda apple juice ariko ngo yitwa Rosada ubwo ni apple zo mu Bubiligi ntiwashobora ahangaha rero ibyo kurya ngiye kurya dusobanurire je ne sais pas nawe Sama ngo ntabwo abizi da Benoît ici yitwa ngo iki ici non ça harimo umuceri isosi harimo poulet rôti harimo na salade na salade arizo spinach epinari na french fries amafiriti ibi nibyo ngiye rero kwihereza yewe none ndahava nongera ibiro kabisa ahangaha nephew Benoît ari gufata iki pita pizza na mafiriti na chicken na rice is going to enjoy it. And what is the drink? Sprite. Oh, Sprite. Yeah, he likes a Sprite. What are you having, Sami? Tea. Really? Tea? That one. Zero sugar. Cold tea. American tea. Ice tea. So sorry, mutwabare harusaku hano rwinshi ambulance gomba kuba ari witabaye. Uri gufata iki Samu? Salade, friti. Na win chicken na sauce champignon. Oh wow. I think ndizera ko Samu ari kumpaho da. Ari kume kuri sauce ya champignon turasangira. Okay, mukomeze mugira ibihe byiza rero nagira ngo mbasogongeze mbereke ukuntu tugiye kwifata neza muri amasaha twatinze ariko ni saa dufite saa ngapi saa 12 urebye ni tea time ni igihe cyo kwifata neza rwose ku byo kurya by'umugoroba. Okay, mukomeze mudukurikire abo turi kumwe kuri PUREGOLD TV mukanya turabone kubereka ibindi bishimishije cyane nuramuka usuye Buruseli uzahaba hari ibyo kurya biryoshye cyane cyane abakunda chicken hitwa Hector chicken abajene abasaza ababyeyi ba anti nkanjye twese turahurije maze tukanezerwa. Okay, muryoherwe mwese. Merci. Bon appétit. Enjoy. Okay.